Opa, ne vem, sad ćemo vidjeti da li će sletiti treba ili u šumicu negdje. Op. Evo Nevena, vozi se ko lud. Ja šteta, dečki nisu uspjeli uhvatiti ove visine koju sam ja uhvatila. King of a castle, la. Mislim da polako se bližimo tlu i sad mi napetost već raste. Mogu vam reći da mi nije baš ugodno. Drveće je sve bliže. Kad je neko ogroman, drugačije ne može da sleti. Ovo je što je ostalo od paraglidera, a ovo je ostalo od mene. Ruke naprijed ili... Sletili smo, živi smo. Manja ozljeda na desnoj ruci, sve okej. Joj, ljudi moji, nije mi baš bilo svejedno. Kad smo krenuli ono kopčenje, pa mislio sam da uopće gurtna ne drži. Rekao, ako padnem s one visine, pa ko palačinka ću ostati. Je. I na kraju ti to ispadne sve tako. Ja ti se gore smijem kad smo krenuli. Ja ne znam da li ste vi vidjeli, ali kad sam ja aterirao, ne bi to više nikad ponovio. Apsolutno. Kako si pao? A vidjeli ste, a? Ne, nisam. I kako je izgledalo? Znaš kaj, gledala sam vas uzgora obojicu i odjedanput sam Neven nestao. Opa, u grmu nekom. Malo je u kupine pao, ali dobro. Da. Sve je to za ljude. Koprive otišao. Samo se vi smijte, ali može se to i vama dogoditi. S obzirom da su dečki zaspali, mislim da je vrijeme da ih malo prestrašimo. Čuo, ven, palo. A? Čuo. A? Šta je? Mislim da je veprin. Ko? Pa vepar. Kako vepar je? Ma evo veprine, joj, Isuse Bože, ono. Da te bar nisam tamo skupio dok sam Ma stopirao. ja, već sam mislio šnicna neke, Užas. pa ovo je. Znaš kaj? Jeste se prepali. Vratit ćemo ti za ovo, I to znaš kako? Dobro jutro. Srušit ću šator iz sebe. A di ste, dečki? Ajmo. Buđenje. Da idemo na biciklu. Ajde, čekaj, idemo. kako ti vruće pa ono. Ajde, idemo. Ajde, idemo jer... Ajde. Diši se. Oh. Di si, Martin? Kuća stara.
za večeras kad ćemo ići u šator? Moj bicikl crveni. Dobro, okej. To je moje. To je tvoje? Da. Okej, vozi.